جبرمای گنده ما سلاو ریس جرمای ایرو نافچه حزرویا لسر باجار آمده حزرو دیکه باکور روجلات آمده و 86 کیلومتر ج آمده دوره نافچه لقونتر چیه گری حابو هاتی آوا کرن 24 گوند 36 مزرعه حزرویا نه لگور استاتستیکین سال 2010 نفوس حزروی ج 16709 کسان پکته حزرو جی وکی پرانیا نافچین آمده دکوه نافسینور پارزگه ها آمده پارزگه ها آمده بسمل او چنار نته دا تواهی نافچین آمده نافچین برانیک دیر خاص و قسمک ناونده موشه نافچه داره هنیا چولیگه که سال 1925 ده جالی شیخ سید کالوه پایتخت هاتو اعلان کرن خارپیت و نافچین خواه پالو میارون خلامون مادن او خوخه پکته ناو حزروی کون هاتارویه دقیدین آسوریان دجی وکه هاتارو در باسته بر واته ناو هاتارو هلاتنا روژه آنگو زاین روژه او بکردیه حزرو جی اوار کردو ارمنانه هرما حزروی هرما که گلک کونه دیروکا نافچه دیگه حتانی سردما کوری لچند گنده حزروی ناوسن جی کور و زناران هاتنه کولاندن هنه ev jî dide nîşan ku ji dema neolîtîk ve însan li vê herêmê jiyane. Hin îro jî şikefta Qablê gundê şikeftan û gelek ciyên din weke muzeyeke serdema kevirîne. Medeniyetên weke Hûrî, Medî, Hatî, Pers, Asûrî, Romayî, Merwanî, Eyyûbî, Selçûxî û herî dawî jî Osmaniyan bi dorêra herêmê dagir kirine. Li herêma Hezroyê yek ji ciyên dîrokî Tercil e ku dikeve başûrê Rojavayê Hezroyê. Tercil weke gundekî picûk ê Hezroyê û xirabeyên ji serdemên kevin lê hene. Şerefxanê Bilîsî di şerefnameyê da dinivîse ku avakarê vê mîrektiyê lawê Şêx Hesenê Zirkî Seyyid Hüseyn e. Li gund du kelehên bi navê Tercil û Daryan hene. Mîrên Entaxa Licê û yên Tercilê pismamên hevin û ji eşîra Zirkiyan in. Li herêma Hezroyê gelek Ermenî hebûne. Di sala 1915 da ji 7 salî hetanî 7 saliyan tevahî kuştine. Ya herî balkêş Ermeniyên li Hezro, Çêrmûk û Çingûşê hemûyan kuştine. Wekî din li herêmên din ê Amedê gelek jiwan hatine koçkirin. Herêma newala xaç û şikefta dibûrî ciyên komkujiya Ermenan in. Hezro jî weke Licê di dema Osmaniyan da li ser Farxînê bû. Di sala 1943 da li Hezroyê şaredarî hatiye damezrandin. Hetanî sala 1954 weke nahiye li ser Farxînê bû. Di sala 1954 da statiya bajarokî girtiye. Li herêma Hezroyê ciyên dîrokî kela Tercilê, kela Daryan, şikeftên Cemaldînî, şikefta Qablê, ziyareta Mêranî, ziyareta Şêx Şabedîn û tirbeya Sapûr in. Li navenda Hezroyê jî mizgefta mezin, Qunaxa mala Budaqan, tirba Şêx Fegrî û xirabeyên Qesra Mîr hene. Mizgefta mezin ji dema Selhatînê Eyyûbî maye. Di heman demê de li Hezroyê çanda medreseyê jî heye ku tu caran radestî pergalê nebûye. Tirba Şêx Fegrî li nav goristana Hezroyê ye. Şêx Fegrî yek ji fermandarê serhildana 1925 a Şêx Seîd e. Piştî şer di navbera Hezro û Pasûrê da tevî çend hevalên xwe hatiye kuştin. Piştî vê komkujiyê wan li ciyekî davêjin çalekî. Xelk bi şevê bi dizî diçin cesedên wan tînin, dişon û li goristana Hezroyê dispêrin axê. Ji wê rojê û şûn de gora Şêx Fegrî bûye ziyaret. Eskerên Şêx Fegrî jî li herêma ku jêra Sekya dibêjin bi awayekî komî hatine veşartin. Li vê herêmê ji ber rêzgirtin û hurmetê çandinî nayê kirin. Li herêmê Kanên re jî ango komirê, bîrên petrolê, hesin û kukurt hene. Lê hesinê kukurt hê nehatine deranîn. Duwarê çandiniya nûjen de Hezro ne pêşketiye. Debara xelkê navendê û gundan bi xwedîkirina heywanan û çandiniyê ye. Hinek gundên Hezroyê li çiya û hinek jî li deştê ne. Qada erdnîgariya Hezroyê bi giştî 419 dekar e. Ji vê 229,000 dekar ji bo çandiniyê guncan e. Zeviyên be jî 216,500 dekar, avî 12,500 dekar, mêr û berî 16,500
دارستان 95,000 دکار و لحفته 5,000 دکارن جی چاندنی نابه. لحریم بهتر چاندنی گنن جه برنج و چاند رزوانی پیشکتیه. ده همان دمه ده حریم حضروی جبو چاند بعیوان جی حریم که گنجانه. لحضروی گلک جین دیروکی و پیروزگه هنه. یک جوانا زیارتا میرانیه. زیارت لگند میرانیه. گند ناو خوش و زیارت دگره. لگور باوری او کسیم بنخوشی فرجه دکون دبن سر و زیارته. لور قاب کی هیکو وک پیروز دیتن و دبو روی نخوش دادن که نخوش به باش ببه. بدم مروانیان دا جی سیران و هاوینگه ها میران بویه. پرانیا میرن گند جبوکو به جسارت بونه ناو گند میرانی لیکرنه. 5 مزرعین میرانی هنه. خودک، کانی پشکل، هناروک، کانیا قوچان و کورخان. لمیرانی زیارت شیخ حسن زرقی و چند حبندن جی هنه. میرانی حتی سال 1950 لسر فارقی نبود. زیارت شیخ شابدین لسر چیای حضرویه. دمه هانیسان ده زیارت کرن. جی حضرو و در دوره گل کس دچن سر و زیارته و او در دبه و قادا میخریجانه. زیارت شیخ زیدین نزیگی ناوند حضرویه. شکفت قابله لچیای قابلیه. چیای قابله نزیگی ناوند حضرویه. شکفت جعالی انسان به هاتیه کولاندن. شکفت که گلک بالکشه. اف شکفت مجرا بحثه بخاصی 4 کیلومتر یان درجه. دناو ده گلک ری اوده و وطاقین جکبر هاتنه کولاندن هنه. نوالا کور آنگو کوره. بخاصی 2 کیلومتر دکوه روشلات حضروه. بخاصی 200-300 سالان بره ارمنیان لور کوره آوا کرنه و دست به درخستن و چه کرنه آسن کرنه. آسنه که به دست خستنه برنه لآمده فروتنه. لناوند حضروه آوا شعصاب هیکو وکه شیفات حسباندن. آوا ویداره جنخوشی زرکی را گلک باشه. کسی که بنخوشی زرکی دکون دچن لور خود دشون و هیکه که دکن جیه جدر که آوه و دچن. لحرما مزره لنزیگ گنده میرانی لبن زناره کی گوله که بالکشه. لسر و گوله روایت که هی کوته گوتن جنه که دجانی جگندیان نان دخوازه نادنه و اوجی نفر دکه داک و گند دبن چیا دا بمینه. لوراجی ماسیم و گوله وکه انسان تینه حسباندن و ناین خوارن. جیه گول لیه جبو چاودریه جیه کی گنجانه. مرد دکاره بیجه به دیتباریا تیره کی باز لوی داره چاودری تکرن. لحظروی گلک کسی نودار هنه کو یک جوان سفدین بگ آنگو لگور هن کسان سفدین پاشای حضرویه. سفدین بگ بریا سالن 1900 بگیتی دیکه و جعالی والی آمد رشید و تدار وکرن. پشتی دار وکرنا سفدین بگ لاوی علادین والی آمد دکوژه و طولا باوی خواه هل دکره. وکیدن کسین وکه حلمی آقیول توفیق هجا محمد قهرمان جی حضروینه. حضرو دا آلیه دنگبیجی دا جیه که تیرا خواه هیه و دناب نافچین آمده دا نافچه هری دولمنده. پرانیا دنگبیجین حضرو جی آلیه چولیگه کوچی و داره کرنه. دنگبیجین وکه احمد بیزکی حزنی حضروی امین حجیتار محمد شیخانی حسن کفرجینی عارف حلحلی حاگی حضروی سیفالدین کفرجینی هاشم شکری جبه امو حجی جمیل مالا لاله علی عمر امین گومانی نایف مونسی و حسن شلبی حضروینه. دنگبیج احمد بیزکی به اصل خوشگوند دیاسی جمالباته که زازایه. دنگبیجی و رنجبری مالا سفدین پاشاجی کریه. امجی بکلامه که دنگبیجی بدنگ و آواز عارف حلحلی خاطر خوشبت خوازن. سلام فرمت.